namhlanje ndichile ngenxa yakho undichisa ngamanzi abilayo. Ubani mabeka kuchisa ngamanzi abilayo? Ngumakoti. Ikuchisa nini gogo? Ngeke ngakuchisa ngamanzi. Undichisile. Bekwenze njani kodwa gogo? Undichisile. Bekwenze njani? Iphile ngepeace umuntu omdala. Kungcono ukuthi nina niyozifunela indawo yenu. Niphuma. Sikuyazi ukuhamba manje. Sisi wena ngithi ukuthi unelikini ningayohlala nithuki. Wakwabona indoda yohlala khona kumfazi. Futhi uyazizwa ukuthi uthini? Uzizwa impela. My brother when are you sick? Uyagula. Angiguli. Kwenzakalani ngabe? Umama vele akamthandi umuntu wami. Akamfuni. So uthi bathu babahulu kuba linkuthiseke. My brother kiyo mme waye bamchisitsa sifahlewa. Uthi ngikwazi ukuthi ukini konke wena umntini. Andimkhinyanga ungiqinile ngamandla. Lowe laphaya kanti uthatha igedlela ngicela ukubuza siswami ake ngithi njengoba bethi umqinile shisa omunye umzali ongaka ukuthi naye umgogo akangihlonipha kangihlonipha so ngamanzi ashisa yobusweni umuntu omulubile ababulela case bobathwarisa bare batambulayo bathe bazanibulala nabavulala icase kutsho yena lo mfana ikhona into kanje wena ucheswa kimanga umudeni lamotomo kimanga uthela ngamethi khona phezulu ngaya khona phezulu ngaya uthi bana khona phezulu ngaya uthi kubelele girlfriend uthi mkifu my sister ya myonke lento hayi uma nawe silole ukuthi bafuna ukuthi bapheke batye bathathe imali yami yegrant ngenkana bafuna ungimamela bayafrya benza ndayindlini abana mama usho ukuthi yena nimshise ngamanzi wayini ngayosebenza umsebenzi awukho siswami and lapho ngiya respect